Ye, wala. Kuda IPK ya? Nah, IPK sih sangat gede, yang penting lulus kan. Nah, kangwa ngelok-belok. Kayaknya kali jeng lanjutan. Enggak malu. Ngelah cita-cita. Yeh, dan awak-awak gitu ngomong. Emang awak ada di apa? Ye, ne apa calon PNS? Oh, PNS. Singlah cita-cita. Hingga tangan itu. Ya bener ini. Oke bu. Gusti Ayu sampai ninggalin pengumuman nih. Sampun bu. Kau bidangnya timpal tiang sanalianan, nilai tiang sepenuhnya pisan. Niki santokan ibu sampai mantu titian. Niki santunannya. Tonton. Semua bisa loh Ini mau kali. Makin sampai lulus sering dijauh lagi makario. Kang yang bu, titiang ada PNS nanti. Weh, ampun becik nih ke. Ini sampun sukses, sampunan lali sama ibu Ya Niki. Sesemua bu titiang permisi. IPK gede? Man boy IPK yuk gede, mana kalau di apa yuk? Dari PNS. Apa? PNS? Wih, besekan kalau di PNS. Kewan nak dari PNS lah, sang ada nengisyang, sengidang di PNS. Nak dari PNS tuh perlu PES yuk, PES. Kan IPK yuk ampun becek. Emang IPK kan cukup? Biang tan percaya IPK yuk becek ulian melajah. Lajah yuk sing taen pragan mece lape kan idah-idah. Ados biang tan percaya. Tan cinga biang ayo saya melajah. Ijo-ijo yuk aba buku kanti sirap pang ayo buku. Buku sirap pang pajen sing taen. Ape kan pecil kan kemajan buku. Wih biang, apa kau yuk nenek Ajik marah tekan yang diwang, jak adi diwang di ngah punya biang, jak anak uyut,
Apa kau yut nih? Ya Haji tahu orang hijau Haji. Ye, sing nawa nih nggak info. Gunung Agung meletus di tuba Haji nunduk sumbang mana di jalan aja seketunu-tuni ya. Ye, adik tuh tak konang. Nak kengken adi bisa uyut adi nak. Cinga. Aduh bang, aduh. Pune. Neji, biar tuh percaya IPK yuk gede. Mone gede IPK pana, nak udiang biang uyut. Dan ya dan Ji, tiang tan percaya IPK yuk gede ulian ayu melajah. Paling IPK nya gede ulian nempe. Jadi aston IPK gede ulian nempe. Yang penting kan nu ada pes. Tan, ayu na rajin aja. Bedingah, ayu IPK gede ulian nempe. Tah biang nes nadi keto jak pianak ngelah pianak lu aukun apa tagih cak bang. Oh, ketiang apa panake manja-manja panake. Nenan dipisaga sang udang-udang pakai memelut ke gaya ngisi ape kana. Aji kan pengurusan tuh biang nubak ji gaya. Tuh sebab tutori biang oh. Ayo kata tadi apa? Tadi PNS, beh cak gampang tuh mumpung aja liung lapis. Jati ji. Jakti. Aji ulet top. Yang toleh-toleh saja jenis Gria anak ide bagus. Adik kini Gria nak go saji adik. Jag jara tongas penampungan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jakti ni Gria nak go saji bejo ni. Ini siang pun, pikiran kini. Tiang niki ajar aku. Oh, macam apa ini ki? Niki pirang-pirang tiang niki go saji niki dadah tulungan kami dadah PNS nih. Panokan tiang niki bau lulus saking universitas tiang lah. Anda go saji bersedia niki nulungan nokan tiang. Oh, sasaran baru nih. Elah Nika, ini mentan. Makin aja empat mata. Oh nggih, yang penakdo niki. Kudu niki go saji kayun gitu nggih. Terake Nika. Nggih, rasa mantang saji. Ini mungkin jadi kayun. Ini bagian pun jangan pun percaya. Go saji. Saji. Nih. Niki jinah kan sampun. Yang lunas je mangdokan yang presiden je pang dari PNS nggih. Elah Nika, apunan gue saja saya sareng siang. Nggih, mangdot yang elah nika mau hubungi go saji benten nomor telepon nika nggih. Ini mentan. Mungkin telepon. Kudu nika benci. 084 makin pun. 084 nggih. Nggih, wes Nika 345 Nggih. 171 Nggih. 861. Ampun. 084 Nggih. 345 Nggih. 171 861. Nika ampun. Nggih. Nggih, niki kan sampun mesimpan nomor go saji nika tiang langsung pamit pun nggih. Isut semua wali nggih. Langsung pamit teman. Nggih. Ayo sam. Ayo. Ya, Aji, mana sih? Ya stop. Stop. Weh, kan kalian. Kang jawab ya. Aduh. Ayo. Pirang aja lu. Apa Ji? Parah Aji sampun hantel dari go saji ya. Jadi ayo kalau dari PNS saja gampang. Jakti Ji. Di ingat ya. Benan sore ben jam sia semang kone ayo tinggal tes CPNS kone pasti man. Jakti Ji. Aduh, Aji mulut top Ji. Ini aku marah nih. Asik, Aji. Kan begitu aja kalian. Nah, kan Nggak, sukses banget. Ye.
Ada soal apa nih? Nah, awak gitu nyawak. Si wajib ngurus. Bentar apa nih Ki? Bentar apa nih Ki? Mana bau rasa JR? Aduh, sakit kok di. Lalu yuk. Sini aja kak, antel ke kira saja ya. Biang. Cuma engal kemana aja ya? Emang keluar biaya makan mana nih? Biang. Engal deh. Oh, nih makan ini ya. Dah, engal ada apa nah? Siap yuk. Wah, kamu jangan jiket di sini anak. Alah. Ini, segera saja. Jangan lu. Alah. Nang selalu ingal jiket toh. Oh, hai mah kelo nih ingal dek. Ingal lah. Hai mah kelo nih. Swastiastu. Mas Haji. Swastiastu. Mas Haji. Haji bener raganan ini anak. Meraganan simpen tidak nih.
Jangan gini. Yo, ini. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa Kayaknya dihubungi. boleh nomornya nenek. The number you are Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa dihubungi. The number you are calling is temporarily disconnected. Iya, kasih beda. Ih, Adi Puyung sing siapa nih Adi? Cik lah mantan nak. Cek pelakar mau bunyi kan dunia. Sirah sakit kan nih. Entah apa nih ki, ada sudah. Bu, uning gue saji sejo sana menang Ricky nih Bu. Gue saji Tejo. Oh, gue Tejo sana 2 guling nih kak. Tengah aja kan Bu niki gue saji tejo sana menang Ricky nih Bu. Sampunan ngopak, mungkin dumun. Sana menang dikit, kan gue Tejo nih kawastane. Agus Tejo, anak uli Jawa nih kak, dagang bakso sana menang dikit. Jadi nih Bu. Ya cantik nih kak. Dia naik kan nih. Jinah betlah ini kudiang ini biang. Hai bu jinah jangan jauh tuh dan nelan. Aduh biang. Kan ada saya tuh sih nak. Nih pengalian yang yuk kaya ini aja mana. Ada tuh curain. Usah dah. Oh, sing. Nih baju. Boren lah nggak sih? Jadi pes telah, Kemudian jadi. Cik, dingas cik bunyi dia aja. Aji, Cak munyi kan dunia. Senang masih rapat pengang nenek. Cak prakat mah munyi kan dunia nenek. Ini apa ya sana mesti pegaknya polo nenek. jadi kita sana aja pesan lah. Pes sama beli cak. Pes telah nang. Biang. Pes aja kalian bulannya sih. Bulan panak biang mas sih. Aneh ngurin nomornya. Yang siapa? Baju lengkas nih ngurin do keto. Pasang telah pesa. Sana ale kutan. Di mana? Banyak sana lo. Ya sana. Wah, cara mangapa yo kene? Cak. Kunci di sana nih. Ijal mana aja ya, Bu? Oh, toh. Misi nulen motor. Ya. Sana aja kan. Ma, coba sih yang sana. Ada ramah sana pedang, sana udah. Ma. Udah mau biang loh. Udah, kalian dah. Jangan kecil mula semuanya mula. Aja. Ay, kan sekalian naman. Nah, nih. Tuh banyak bunyi kan ada di koran lah. Banyak bunyi. Jangan dong isi nggak pesan alpukat. Jangan lapet ni senang. Kau. Mana kena ni biar. Biang tak kau no? Cak. Moren ni lenggas ne. Masa hidang dah. Promisi dah di PNS. Pernah jadi betlah apa saja Umur ada konyangan. Salah apa sini? Awang dah macam. Apa sebab tu kan? Well biang. Nyen moren. Tuh, Bo. Tegak-tegak orang memang cita-cita nih. PNS apa? Aduh, mulus pernah gak jadwal itu? Gitu. Iya. Kenapa saja nih? Jangan lepes. Iya, biar kita naikin. Tuh, tenang bah. Tunggu mereka dian.
Aduh, ini biang selo. Ini gitu kan kenal. Bos kumi. Ternyata kuat aja kali seller tu malah dengan homo doang biang. Neng aja kan tes nih. Teh hangat sih. Ngai kan. Ini sih dia anak mencanda nih kan gitu tes teh. Udah, kene racun Cynthia. Bukan yang biang tuh biang. Dan hidup padane. Ini simpan. Mas nasi selo. Ngejik, dari kok. Nonton ya. Gusti Ayu, ada Striki itu ngantor. Ya hilo. Wah, ulung lagi ya. Oh, Niki PNS. Ya terkenal. Yang pun patah-patah PNS ya. Pedagang nasi selo. Niki aja. Tenang saja dah halat. Iya tenang. Yang bel mantap sih sukses nih. Dagangnya sih kan. Karma manusia takkan hilang jiwa, meninggalkan raga. Walau bayang terhapus, musnah pupus ditelan masa.